bông review làm thân á, bông khó tôi nhá. Chồng, cái việc nó khai cả đăng thấy dương mình đập Pro Max hở mấy. Thế cho làm ai bông, nhóm ná mình lấy tính Dumper Pro Max hở. Nè, nhóm tính lan nè, cái free Dumper Pro Max ơi. Bỏ silver thế đó. Promotion end year bỏ Ion nữa nghe bông. Stop on cho làm mình là đọc nè. Cái hôn Ion nâng haptic cái bộ đĩa miền promotion end year sale. Đã lan bao xa khăn khởi nhóm ní. Mình cho lại hot up $3,000. Haptic HT Luxury เอาไป Haptic HT Premium ចុះថ្លៃហត់ដល់$4,000 ហើយមានការថែមជូនជាមួយនឹង iPhone 10 Pro Max free ទៀត model មួយនេះ Ion ES បែប Sedan Cut Sport តម្លៃពេញ$28,888 ចុះនៅសល់$27,000 គត់សំខាន់មានថែមជាមួយនឹង iPhone 10 Pro Max ទៀតឡយអត់ហើយក៏អត់ពេញដែរជាមួយនឹង Ion V របស់យើងសាកមកពេញជិះបាន650 km ហើយតម្លៃ$30,000 ជាងគឺស្ដាច់ option ហើយកៅអី massage កៅអីក្តៅត្រជាក់មានទូទឹកកកក្នុងឡានទៀតសំខាន់ទិញឡាននេះឥឡូវបាន iPhone 10 Pro Max រស់រងឡើងណាបង promotion មានកំណត់សំខាន់ឡានមាន stock អស់ហើយចាំតែម្ចាស់ទេទិញភ្លាមបានឡានភ្លាមបាន iPhone 10 Pro Max ភ្លាម